But who creates jobs and opportunities is the SMEs. And of course, we have to concentrate on our efforts to support the SMEs' capacities. And I think this opportunity to meet with buyers, to go to be participating in international fairs as exactly the right way to confront new realities and to get ready for that challenge. Takođe, želimo da doprinesemo i podršci koju Vlada Srbije pruža malim i srednjim preduzećima, želimo da ih ojačamo, da podržimo njihov razvoj i njihovu konkurentnost i takođe da im omogućimo da na događajima poput ovih upoznaju kupca, upoznaju velike kompanije, upoznaju kupca, a isto tako da posećuju slične događaje i sajmove u inostranstvu. Very much look forward to see Serbian companies, small and medium-sized businesses, being able to establish partnership with multinational, international and European multinational companies, as we are doing it on our side between the government of Serbia and the European Commission to really bring Serbia into the European Union as soon as possible and not waiting 10 more years. Takođe, želim da na kraju kažem da ćemo raditi na tome sa velikim zadovoljstvom da pomognemo srpske kompanije da ostvare partnerstva i saradnju sa velikim multinacionalnim kompanijama, međunarodnim kompanijama, kao i kompanijama iz Evropske unije, na način kako mi to radimo i u svojim zemljama, kako podržavamo naše kompanije i da time pomognemo, dakle i Vlada Srbije sa svoje strane i Evropska komisija, da pomognemo Srbiji da što pre uđe u Evropsku uniju, da ne bi čekala još 10 godina. Hvala.